Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauwan. Nasinaw, apanagayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagmayata talaga ti agyan di ti igit ti baybay. Saan ka di, Norin? Wana, best friend. Iso na laang tanagdagaang mo ti panawon ita. Kaslam maururam ti kudel ko iti panagriknak. Anya? Ay, may kakit din. Intaag lang mo yan. Kakaiso na nagpasyar tayo kada anti ita di ti baybay. Sana bali. Adda protection takudil mo. Sa bagay mo't kiti, ah. Mala, umay ka nga rodan. Intaag lang mo yan. Kabayatan asaan pa'y unay anadarang ti init. Umay kan, mama! Agdi gusta yun! Wan, iha. Sumaruno akto. Inkayulatan. Yurnos milaang dagiti kanan tayo inton madamdama. O sige, umay ka nga rodan din, ah. Agdi gustan. Tapno ag-enjoy tamutan. Okay. Makabannog ti agtrabaho nanang. Ngaman ano saklatan na. Tinapateg, kat adalat tamot pagpirukak. Nga uray kasto iti kasasaad ko. Husto ka, wali kanak ko. Ananusam ti adda pagsapulam. Gaputa talaga anariga ti panagbiag ita. Adda dagiti tattao nga awan na pulos pakapilawan da. Ngamawan mo't panggadanda. Iso anagasat kapaylaang anak ko. Gusto kayo nanang. Alangarudan, ingkamat maturugan tapno makainanakan. Masapakan tumanan asumrag iti pagmasmasahiyam inton bigat. Sige nga rod nanang. Kan uray da kayo mat. Agina na kayo maten. Ay, back to work manan, friend. Wing nga rod. Naimbagkan ka, ah. Tada ni Alan, nga inspirasyon mo. Anya? Ay, sutilan nakmanan ako na. Diyak kayat ni Alan, gaputa dito ugali na. Angam, nataar. Ay, uray pa'y nga takasano ti kinataer na, friend. Diyak tulat ta kayat, gaputa palangguad kan awan modo na. Anya? Apay mo't anak mo ng tikasta. Naibagak ti kasta, gaputa di na mo a respetwen ultimo ti inak. Awan, malagip kon. Di ka di pa nang pabain na idi kan ni mamam ti ibagbagam? Katuan, adala nagkamalyan idi ni mama, maipapan iti nagsosywanda iti ina na negosyo. Isukit din ti imay diti balay ang nagbasbasawang ka ni mama. Aramid ka di nga rod ti professional a tao ti kasjay. Ibagam man, friend. Ala, gusto nga rudan. Mapantakit din. Ang mga no ibarsak na kun no makaungat kan at talaga. Dito'y akpay ading walig. Agpwesto akpay lang dito'y. Sana palay tahan na sa papay may. Sige nga rod, Manong Manuel. Katsyak, mapanak mat itisibod a pagtugtugawak. Sige ading ko. Bareng at dagas at taditidalan itang aldaw. Awan ka diti duty mo ita iti ospital, no rin iha. Ada ka pa'y lang mat ngamin dito'y salas. Idinto ta alas 8 iti bigat. Husto kayo, mama. Agyanak laang ita dito'y balay. Kaya't ko ngamin ti makainan na. Apay, ada ka di paramidyo? Awan matkit di iha. Agaliwaksay ka kumamat. Saan abalay kan ospital hatan ti papapanam. Agpasyar ka kumamat ita nga awan trabahom. Awan matlaang kakuyog ko, mama. Saan ngamin nga agpada ti day off mi kanidi na a best friend ko? Apay no rin. Saan mo ka di pa'y analipatan tinapasamak ka na kayo itisigo da kayan ayat mo? Aklunak, mama. Marikrik nakpay laang ti sakit nga impay ti sigod anobyok. Inayat ko iti pudno. Apay adi naman la inilalaan dayta. Ay, nagpintas at talaga ti boses na day siya lalaki, mama. Kanayon ko ang malablabasan dito eh. Wan nga agpayso iha.
may saabulsak day ta lalaki. Nagmaya ti boses na. Husto ka, mama. Kayat mo ka di, tamakiam-am mo taken kwa na. Ay, inton maminsanton, mama. Nakababain mo't numasingay ti panagkankanta na. Itad ko laangan ti basit at tulong ko kankwana. Mala, si kangaro ti makaam mo iha. Ingka ngarudan, kat mapantanto matan. Ay na, best friend. Agyaman na ka, tay nayaban nak nga agpamasahe ita. Ay, talaga ngamin ang agsakitan ti bagbagik. Gapo iti banog ko, iti trabaho tayo. Naimbag ata naka-out kan, itay inayaban ka. Wana, apag iso, itay imawag ka. Friend, kita am na dyan lalaki. May sa kadagiti masahista dito'y dayta a lalaki. May samot lang abulsek. Apay, kaslamas mas dao kamay. Impagarup ko ngamin, no tila ang panagkankanta na ijay sidewalk ti amuna at trabaho. Namsan mo't gayam, adamat gayam permanente a pagsapulan na. Apay, agam mo kayo? Saan? Ngam kanayon ko ang malablabasan nga agkankanta ijay sidewalk. Nagpintas ti boses na. Uy, kinikilig. Kursunadam samot dayta a lalaki. Anya? Ay, saan mo ta? Magustwak laang titimak na. Nang runa ti panagkankanta na. Day talaang, friend. Oy, nalpas kayo matgaya man adwa. Mapantayon, intayo mangan. Gaputan na bisinana ka nagpamasahe. Sige mama, mapantayo nga rodan. Sakbay asutilan nakmanan, day ito'y best friend ko. Agyaman ak no rin. Nadaanak mo't langan iti gundaway, tapno makasarita ka. Kanayon kamot ngamin na makumikumi ti trabaho, kas nurse sa ospital. Talaga akas taalan. Ngam no ti manan ayat mo ti ibagam ita kanyak. Ulitak manan nga ibaga ti kanayon ko nga isungbat kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana asumrak manan iti may sa relasyon. Amo mo tinagdalanak, saan ka di? Amok na ita. Open book ti biyag mo. Isong awan na ilimad kanya. No kasta nga rod. Maawatam ko mati sitwasyon ko. No talaga nga ay ayatan nak, sardengan nak pa'y nga pagdatunan. Gaputaawan mo't laang maganab mo kanyak no ipilit mo ti kayat mo. Apay matanan na kami suot ka, iha. Gagangay matla ang apagdatunan na kadagiti babaro. Gaputa balasang kakit nga rod. Lipatam kami ng tinapalabas, iha. Ag-move on kan. Amok day ta mama. Pilpilitat mat alipatan tinapalabas. Ngam, talaga ngamin nga inayat ko ti sigod a nobyok. Ngam, saan aday ta ti pakasurunak mama? Anya nga rod. Diyak lang amin magustuhan ti ugali day nga alan. Agasam, nakunanakit din asigurado ka no nga isunto ti ayatek apaman a makalipatak. Anya? Mala, baybay amon. Basta pakita amlat ta iti nasaya at ni Alan. Tapno saan ang makapanunot iti saan ang nasaya at kontraken ka. Just an ordinary song. Anya nga'y best friend. Si Mardeng tamatmanan iti batog day ta lalaki nga kankanta. Apay no makiam-am mo kalaangan kan kuana. Baybay ang naklatta ko man. Nalagaan namin tiriknak no mangag ko dagiti kantana. Nang runa dagiti country song. Kan, nagpinta sa talaga titimag. Nasaan ka di? Alawanan. Umay ka nga rudan. Inton maminsan to ti panagdengag ta kadagiti kantana. Amangan numala daw ta. Makabanog mo ta talaga ti trabaho tayo. Iso nga ag-lunch break tapay, no rin. Wan nga Rodina. Anyamon tanti kastoy.
Maibatangan tayo pa iti panakapugsat ti angas ti may sa tao. When takas to yung ngarud ti pagsapulan tayo. Mas daawakan ka. Apay akay kayat mo ti agpaay a nurse di ti ospital. Idinto ta nakabakbak nang kayo. Dayti ngamin ti kayat ko, friend. Arapaap kung ti agbalin a nurse, sipod ubingak. Iso nga uray marigrigata nak. Okay laang kanyak. Kastagayam. Sige nga rod. Umay kan. Inta manganan. Tapno saan ta amala daw nga agsubli iti duty ta. Kumakartay ti pwestaw ading. Padado ti tao ija abanda. Ijayan ti papananta ta mapantag kanta. Sige manong, mapantang roden. Ha? Saan kayo man kami napaspasali dito eh? Nag-awit kayo kiting. Saan kayo narumurumor pa'y? Pasensyakan kabsat. Nga masapul mimat ngamin nga aramidan ti kastoy. Tapno adanayon ti matmat gadan mi. Well nga raw. Anya matmat gadan na kung kayo mat. Awan tupi pang gadan nyo. Isong adda kayo dito sidewalk agkan kanta. Paspasali kayo ti pangnanag iti tao. Bay-bay amon day tatao ading kao. Intakit day. Ang mga no sa anak ang makapagtepel kat ikakaw no. Iso lang arunan tinangdong parkadata. Iso kailangang mati makaungad. Ala, bayamon, manong. Apay mata nakasjet inaramid ni Alan kadagiti dua a bulsak. Kunak man no nasingpot day tao. Di mat imbagakkan kan, ama dito ugali ni Alan. Numaadaan na kiti gundaway, kasaritak to. Saan arumbang tikas dengar aramidan na. Sikat ti makaam mo, friend. Angam, tanangam lang, ti panakisaritam kan ko na. Amangan numadaksan ka, numadi ti panagawat na iti panakisaritam to kan ko na. Nagalas mo't gayam ti aramid na. Awan serbi tinangato nga inadal na. Gaputa nagalas mo't gayam ti ugali na. Ay, makapa-turn off at talaga, friend. Narabyan kamot una yun na nagawid, anak ko. Apay, ado ka di pa'y tinagpamasahe. Iso anala daw ti panagawid mo. Basit nga rod nanang. Iswan na panak pa'y nagkankantay di sidewalk. Sakbayan agawidak. Nakatsamba aksam tita, nanang. Adtoy. Idulin nyo. Pialang adday gatang iti masapsapol dito balay. Ala, idulin mo pa ilaang day takwarta manak ko. Mangibagaak to, inton talaga amarigatan akong. Ngamno ita, kabailak pa'y mat ayan na iti basit amat gidak iti pan nakilablabada. Idulin yung latan da ito'y nanang. Amok anaimpad kayo. Agurno ngak. Takayat ko matilumong aw iti panagbiag. Adda planok nanang. Diyak kaya ti kanayon latan ama ilupit-lupit. Anya ka di manun tinapasama kanak ko. Amo, adda makagapuno apay nga ibagbagam dagita ita. Basta nanang. Kayat ko ti makalong aw iti kinarigat ti biag. Isong adda arapaap ko iti biag. Sapay la kuma. Tatarabayan nak ti apo. Ipalubos na kuma matungpal ti arapaap ko. Ala si kalat na ti makaam mo anak ko. Basta adda aklat ta dito'y anak kasuportakan ka. Gaputaam mo ka nasaya at ipampanunutang nga aramidan. Agyaman at nanang. Ala, umay ka nga rudan. Intan ijay kusina tapno maidasaran ka iti makan. Amok amabisin ka nanak ko. Agyaman at manen, nanang. Agyaman ak no rin. Sinangon na kita. Naibagarabi, talaga pumimpintas ka lata. Nasaya at mataimay ka ita. Adda na patag nga ibagakkan ka. Ha? Anya da ita? Sumbatam kalin ti ayat nga daton ko ken ka? Sumumbat ka kumano rin.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy teseriya tayo itaalawas ang napuluhan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas at napagsapulan ni Walek nga uray daytoy kat may sa abulsek. Kat day tangarod tinakalapagyamyamanan na. Intultuloy mat ni Alan tinagdaton kanino rin. Ngamimbaga ti balasang asaan pa nakasagana daytoy. Iti may sa amalam na imatangan ni Norin ti madingay naramid ni Alan kadawalik kan Manuel. Kabayatan ti kaadada iti sidewalk. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauwan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasaya at matay may kaitaalan, napatagtibagakan ka. Anya day tano rin. Sumbatan ka din ti daton kong ayat. Sumungpat ka kuma. Magagaran ako na makangag nga ibalikas mo nga ay ayat ng nakmat. Saan ang maipapan iti dayta ti kayat ko nga ibagaitakan ka? Kayat ko nga ipakitakan ka daytoy a video. Ha? Ti panangdong parko iti dahi abulsak. Jack ingagara da dyan rin. Paspasalidamot kami ni ti dalan. Kat nagilat ti sidewalk. Mabalin mo kumamatlat nga ibagay ti nasayaat. Ngam saan mat? Tadinong parmukit din ti maysa. Pasensya ka no rin. Sana na maulit. Apay, amamom ka di dagidya at tao? Saan? Ngam amok manwan no saan? Saan lata arumbang ti kasjay nga inaramid mo? Sorry. Baya, Jack ton ulitan ti kasjay nga inaramid ko. Saan asyak ti nakabasulam? Iso asaan nga rod asyak ti pangibagam iti dayta? Anya? Just kidagidya at tao. Isu dakid din tiga po na tapno pabainan anak ni Norin. Kaya't kung agkid daw ka iti pasensya kan kwa na. Laglagi pom at tao mo't amasakitan Alan. Sige, aramidag ti kayat mo. Basta pangaasim ha. Di na ko magurguraan, gapu iti kas niyang naramid ko. Nasayat nga rod no kasta. Sapay la ko ma, taaramidam day tanga imbagam. Anya? Naiturad mo nga imbaga ti kasjay ka ni Alan? Katwan mat. Pudnumat ngamin asan anasaya ti kasjay nga inaramid na. Para makita, no, aramidan na timbaga na kanya. Aramidan namat siguro. No, paikit di ngamin, adinong par na dagiti bulsak. Talaga ngamin ama dito ugali day at tao. Pakibagbagayak lang, tapno awan mat makunana. Wen, kasta ti rumbang. Amangan ngamin no makapanunot iti saan anasaya at kontrakan ka. No pakitaam iti madi. Kastamat lang ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Iso nga amok daytan, best friend. Alang arudan, ag time outan. Agawid tamatan. Tani, tingan tirabi Ay, agawid tamatan, friend. O sige, umay kan. Awaga kon ti driver mi, tapno ison ti mangsukon kadata. Itulod da kalangan iji balayo. Nataltalgad tamot laang no kasta ti aramidan ta. One friend, agawid tan. Anya, kasta ti planom kunam, ading. Manong, isungarod akayat ko ti makaornong, tapno matungpal ko day tang arapaap ko. Nga tumatem na itang arapaap mo. Hanggang sa bagay. Adumatkit din ang iti customer mo, ading walek. Sigurado adaras ka makaornong no kaskasanaw. Sapay la ko matagas ta, Manong. Jak ngamin kayat,
Akanayon daklatan at tagtagibasitan dagiti dadduma at tao. No pa'y kasta, kanayon kalata ko mga agbalin ang napakumbaba ading walik. Di ka gimulmulay ti sakit tinagam kanakwada. Pagbalinam ket di akaret ti kastangar aramidon dakin ka. Un manong, agyamanak, iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Talaga apod no kagayam. Apay, pari Alan, kaslamot din masiluan ta subsub mo. Kasano? Nabainanak ka ni Norin kapo karag di abulsa ka di sidewalk. Anya, abay, inan-anuda ka, ta makaungat ka mutin kadakwada. Basta makaungat ka kanakwada. Ay na pare, sigurado nga adda manin kalukwan nga inaramid mo. Iso akinasarita na ka ni Norin, ako nam. Sana nagadyat at tao ti makagapon tapno mabainanak lang ka ni Norin. Anya katagkidawa ko ni ti pasensya kanakwada. Sakit din ti rumukma kanakwada. Kat, anya nga ruti aramidom. Awa na. Sana ba na eh? Hindi naman agaam mo. Ibagag tulatan ang nagkidawa ko ni ti pasensya. Gapo iti kastingin aramid ko. Apay, pare, kimaro manin ka di ti kinasutil mo. Paypay anak man, pare. Siyak ti makam mo. Diskarte ko na ito eh. Siyak namin kayat ti mapababainan. Ala, sikati makam mo. Ngam no maamuan ni Norin, adi ka nagtungpal iti saritaan nyo. Ang mga no ad-adda akagura na ka. O ala, agtugawtan dito eh. Urayan talatan ayagda dagit in order ta. May mayap diti apanganan ta. Gaputa at dapay music. Wandi na. Mangantan sa bahay na agawin ta. Jakon maidano ni di balay tibisin ko. Ha? Fred, kita ang tagkangkat tayo di stage tayo di restaurant. Tayo ka na yun ang malablabasan tayo di sidewalk. Saan ka di? When nga paiso. Nalay nga talaga ah. At dapay gayam daddo maapagbirukan na. Malaksit iti panagmasmasahe na. Wan nga ron. Sigurado ang maimas ta timangan. Gapo ta ma-entertain ta kadagiti kanta na. When ah. Friend, inton malpas nga agkanta. Makiam-am mo tanto kan kuana. Kayat mo ka di? Sige, kinapod mo na. Idi pa lang akayat ko ti makipagayam kan kuana. Naimbag na oras mo? Mabalin ka diti makiabay kan ka dito yung table mo, sir? When nga paiso, sir. Kayat mi nga ti makiam-amukan ka. Mabalinlaw na natipintas ababalasan. Ang pangasyo, di na kumaawagan iti sir. Da kayo kit di ati awagak iti ma'am, wano madam. Ay, di mi matlaan kaya ti maawagan iti kasta. Ngamin, kaya't mi ti makipagayam kan ka. Kasta nga paiso. Pagyamanan, kan pakaragsakak, no kaya't yu ti makipagayam kanyak. Iti laksid amay saak abulsek. Madlaw ngamin, nga adda mabalin yu iti biyag. Saan kami ngagpilpili iti agbalin na pagayam mi? Basta nasaya at lakit di a tao, kaya't mi napagayam. Agyamanak nga ron no kasta. Siyak gayam ni Walek. Da kayo ngay. Siyak ni Dina. May sa nurse. Naragsak apan nakamamukan ka, Dina. Siyakmat ni Norin. May saakmat laang a nurse. Naragsakak. Gaputa dabaro apagayam ko. Kat sapay la kuma, tama kapag sisiningit tayo atalo. Namnamaan mi dayta, Walek. Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Alan? Wano rin. Nagkidawa ko ni ti pasensya iti dadya abulsag. So dadwa. Sa pangasim, di na akong kagurapay. Nasayaat mo kasta? Katsapay la kuma, tadi mo ton ul-ulitan tikas di nga inaramid mo. Wen, nabiglak lang, gaputa. Nakapating nga da kami ni ti pagnak. Ala, lipatan tan tinapasama. Tinapatag, di mo ton ulitan pa'y. Ikarik na itano rin. Saan na maulit? Husto ka.
Sana nasaya at ti panang pabain ko kadakwana. Apay nakariing kayo pa lang nanang. Rabi na yan. Rumbang kuma, anaimasan ti pan naturog yu itang oras. Inururay ka ngamin, anak ko. Amumbet. Sa anak ang makaturog aging gaasaan ka sumangpet. Pasensya kayo lang kumananang. At ang amin kabarbaro apagkankanta kita. Iti may sa restaurant dito'y sentro. Anya, nagadun sa mo launa yan ti pagubobra, manak ko. Amangan mo't numakaala ka iti sakit mo, gapo iti nalabas a panagpuypuyat mo. Saan mat siguro nanang? Pasaray agi na naakmat. Kaya't ko ngamin na talaga ti makaurnong. Kaya't ko amatong pal tinabayagan ng arapaap ko. Ala, sikat ti makaam mo, anak ko. Basta siguradwam akabaalam. Diyak kaya't ngagsakit ka. Un ka di nanang. An nadak ti bagik. Ikarik day takada kayo. Ala nga ron, intan iji kusina. Tapno makapangan kan. Mangrabi ka pa'y sakbay amapan ka maturog. Saan kayo ngagtaktak pa'y nanang? Nalpas ako nanangan. Ala, ingka nga rudan iti silid mo. Agin anakamutan, anak ko. Unanang, katuray da kayo. Ing kayo matan agina na. Anya, nakiamam mo kayo kadidi na agayam mo iti dayjay a singer kan masahistabol sa kunam. Wan mama, kat saan lang basta nakiamam mo. Nakipagayam kami pa ikan ko ana. Awan dakas da ihay. Nasayat mat. Tapno manayunan man na ang dagiti gagayam mo. Husto kayo mama. Kat naragsakak, gaputan na adda anak iti gayam, analaing nga agkanta. Nasayat na itay ha. Awisam kit di adito'y balay inton kasangay mo. Ibagam ano mabalin, iso ti mang-entertain kadagiti umaya sa nga ili. Kaya't ko dayta mama. Sige, kasaritak to ni Walek. Nagmayat at talaga tibiyag ko, pari ren. Uri sa anak nagtrabaho. At talaga takwarta, gaputabak nang kami. Gusto ka. Baknang kayo. Masapol na tamat nagtrabaho ka, pari Alan. Naglagi pa. Masapol nga imatunang tinegosyo yo. Gaputasan nga agnanayon nga adda ni mamin. Kasanon na kumapsuton. Ay na, mapayag pa yan mapasamak na ita. Kan may sa ado ti partami. Sana maibos yung ray sa anak nagtrabaho. Makamuga. Basta pinalagipan ka, pare. Nasaysaya at matlaang. No amom ti trabaho. Tapno saan kanto akasi. Kung dumanon ti panawang. Uwan ka di. Alakit din, paginom talata. Siyak ti makam mo. Naira na lang daytoy, Manong Manuel. Urayim laeng. At danto mat umay nga agpamasahikan ka. Sapay la kumaaading ko. Tapno makadwa akmat nga oray kaskasanaw. Sana kasken ka. Amay kapatan dayta. Aldaw kula ita, Manong. Di kagdanag. Makado ka mat. Wan matkit di ah. Ala. Inkan ag home service tapno saan ka unay amarapyan. Sige nga ron, Manong. Panawan ka pa'y ditoy. Agyaman ka, inton sumarunon tumanan. Wan. Awagan kan tumanan. Ito nagpamasahe kami a pamilya. O sige, umawag kayong tulat ta. Oh, napanan tinagluganan na taksi. Nagmayat kat kumanda dya gundaway. Pinatid ko kumakad. Anya? Ay nagluho ko kan. Di pa'y katda kami ti makabasol iti aramidam. No kayat mo. Ayabam tumot iti balayo. Tagpamassage ka. Anya? Ay, diyak kayat. Nagado dita masahista. Diyak kayat nga ayaban na dya tao. Mutlagayam. Umay kakit din. Agsublitan dita balay. Maturog ta ditan. Tapno makasaba ta amapan iti pagnata inton bigat. Hello, Walek. Kumusta kan? No rin? Sika ka di dayta? Wan, talaga nalaing ka.
Nabigbig na kadagos. Apay kumaadyak malasin titimag tinapintas a balasang akaskan ka. Anya? Si Kamot, rabakan nakmanan. Ha? Saan ka mang rabrabag? Ang apay ang nagladaw ka magmag na, ngawan ka duwam. Amangan mo anya ti mapasamak kan ka. Sapay babae ka. Umay ko lang orayan dito itilugan namang sukon kanyak. Si Kanay? Agawid ka matan. Rabi iuna yan. Wen, agawid akin tun madamdama. Tatalagamat ngamin nga agawid ak matlaangan. Oy, nagmayatan ti kastang aramid mo, Norin. Maksinsin nara kay ti dati abulsa, kiti kasto arabi. Anya? Pangasim pare, di mo kumapagpanunutan iti madi ni Norin. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas a napauluhan. Nasinaw a panagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para it radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Norin ni Alan. Gapu iti madi nga inaramid ni Alan kadawalay. Gapu iti dayta, nagsakit tinakam ni Alan. Kat nakunana, ngaddan to aldaw dagiti dua. Kabayatan na, naibaga ni Walek ken ni Manuel, ti maipapan iti plano ng aramidan. Tapno matungpal na ti arapaap na. Iti may sa arabii, nakita ni Alan nga agsarsarita dan Norin ken Walek, kat nakaungat na itoy. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas a napauluhan. Nasinaw, a panagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangasim pare, di mo kumapagpanunutan iti madi ni Norin. Anya? Pudnuti ko na ni Walek, Alan. Awan relasyon ta. Iso nga awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Pudno, awan pa'y relasyon ta ita. Ngam amok. Song batam ton ti ayat nga daton ko. Lah, omekan. Itulod ka iji balayo. Saanan? Adapay papanan mi ka ni Walek. Mapan kami paimangan, sakbay nga agawid kami. Ha? Ala, umay kan Walek. Kumpet kan iti takyag ko. Anya? Kasta ti imbaga ni Alan? Wan mama, nagalas at talaga ti ugali na. Awan pa'y pakakitaan iti kina-professional na at tao. Amang ano damot makagapo, no apay anay baga na ti kasjay. Awan mama, nagimon laeng, iso akas jay ti imbaga na. Anya? Nagimon ko nam. Apay, ada ka di relasyon yo ka ni Alan na jak mo. Awan mama, diyak kaya ti kaskan kwa na, nagalas ti ugali na. No kasta, sana rumbang nga nagimon. Ala, inton bigat ton ti panangituloy ta iti panagsarita ta iha. Inkakit din iti silid mo, tapno makainana kamutan. Wan mama, sige nga Rod, mapanak ko na iti silid ko. Mariknak matan ti banog ko. Kasla nagadungamin ti napasamak itanga aldaw. Ay nasaya at simangpet ka na nako. Nagalas din ay tagtagainop ko may papankan ka itay. Pasensya kayo kumananang. At dalang amin nakataktakak. Iso analadaw ako na'y anagawid ita. Malang arod sumrakan. Ne, ayan tay speaker mo ngay. Apay asaan mo mat ngay nyawid. Awan ti speaker ko apagkan kantaak nanang. Nadadaalan, isong imbelang kon. Anya, apay ngay anadadaal. Kan inyawid mo kumaatap no matarimaan. Dumagag kayo nanang. Istoryaak, no apay ang naperdi ti speaker ko itaylaan.
Oh, apay ka di akla ti panangawag mo kanyak pari Alan. Ada ka di parikod. Awan lang amin tiyan mo kapangibaga iti marikrik na kita pari ren. Ang mala, agtugaw ka. Dangkayan nak nga ginom. Anya? Pasensyakan pare. Ngam sa nakaginom ita. Kaputa da trabaho ta intun bigat. Awan parikod iti dayta. Ti kagdanag ni mami mo ti busta. Kan may sa addaak mo na kaduam. Umay kakit di. Itulod ka ni di balayo. Nabartog ka. Jak pa kahit ti agawin. Kahit ko alipatan dagiti pasama kajak pulos ni namnama. Anya ka di man ang tidakda ka matun. Dadya bulsag. Isukit din siya sa sigan ni Norin. Ngam jak itulok. Ang kalawad kanyak dadya eh. Di ka maawatan, Alan. Apay anay ibagam di kasta. Lagi mo na ngamin. Gaputo nakita nga agsasarita na ka ni Norin. So tinaramid ko, kinugtarak ti speaker na diya bulsag tam na awanan na ramatan na. Anya? Apay mo't nga inaramid mo ti kastangay. Di na mo kumapay Noon niya ti pagsarsaritaan da. Awaran bibiyang ko, noon niya man ti pagsarsaritaan ra. Basta makapungpungtutak na sa bali alalaki ang sarsarita ni Noren. Anya? Kasta gayam tinapasamak kan ka anak ko. Naimbaglakit din ata dati gayam mo nga agnagan itinurin. Saan ka nga rudin nga agpakpakarabi eh. Delikado. Amangan numasalaw munto mananday di atao. Awan rumbang aliklikak nanang. Amok iti bagik nga awan madaldalapos ko. Agtrab-trabaho ak lang para kada kayo kan para iti arapaap ko. Wunmat kit di anak ko. Ang madanagan aklang iti mabali na mapasamak. Amangan numaisagmak ka. Diyak kaya't mapasamak ti kastakan ka. Awan rumbang apagdanagan yun nanang. Amok asalwadan nak ti apo. No apay mo't anak kasarak kay ti kastatao. Agkalma kayo lang nanang. Alakit din. Intay maturugan. Rabi iuna yan. Ituloy tayong tulangan ti agsarita intun bigan. Anyan? Saan talang ang nagkuyog ang nagawit idi rabii gaputa day off ko? Ngam kastan tinapasama. Wandi na, talaga ang nagalas ti ugali da dyan nga Alan. Ininutan ang mapukpukaw ti amor ko kan kuana, gapo iti nagalas nga ugali na. Agam, anya ti kunanakan ka? Nagsarita kayo ka din? Saan pa'y? Kan may sa, jakon kaya ti makisarita kan kuana. Amangan nung mapagsasawak laan. At to'y ti kape mo, alikanak ko. Agyaman ak nanang. Masapak manan ita, nanang. At appointment ko ang masahyan. Kaya't intun rabi mapanak manan iti restaurant apagkan kantaak. Iswan dinak ton ururayan, nanang. Itulbak yun tulatan tiri daw. Sana bale, tadamat bukod ko at tulbak. Makastra kaklata, uray nakatrang ka. Jakmet garod makaturog no saan ka mapasangpot anak ko. Agdanda nagak no kasdi nga agawid ka iti parbangon. Ad-adapay ita Tadda nakasubang mo. Awan rumbang apagdanagan yun nanang. Awan mat nga tatida ka sa mapasamak. Awan mat paspasaktak atao. Agpapanpay. Madanagan aklata. Ay, saan kan sa laangan amapmapan ijay restaurant inton rabe Amangan nulibatin na kaadi mo amo, anak ko. Diyos kay, nagsakit ti ulo pare rin. Anyamatan ti kastoy. Basol na niya bulsak na niya mapaspasamak kanya kita. Anya? Apay ko mangagpapasol ka. Kat si kamot tinaginom iti nalabos. Nasakit lang kaming tinakam ko. Isukit din ti paboram ni Norin. Idin to tasyak ti agdat-daton ken ko na. Oh, sana mabalin. Apay, sigurado ka kadi?
Ngagdat-daton da dya lalaki kan kwa na. Kasla na singad dalaang matitipanag ko na. Anya, ibabawim timbagam, pare. Ah, Taurin no ang awlaang, jak kayat nga dagdaton kanino rin. Kukwak lang nino rin. unay kan. Agpagayam da ko nakmut. Kanagkalma ka laang. Magrabraba ka laang mut kat. Nga mamom. Day tati masapol abaliwam nga ugalim. Ngamin, amang no isunto day tati pa kay sagmakam. Anya, Unay kan aya. Nagalistong agpudo ti ulong. Saan anasaya ati kasta? Pare! anya ti kunam, ading walek. Kinugtaran na di nga alan ti speaker mo, isa nadadaal. Huwag nga rod manong. Nasakit man para kanyak. Gaputan na bayag nga inay ay wanak na ijay. Ngam binaybay aklatan. Awan mo't lang ti maaramidak. Gaputan alpasan. Patyek, saan na kayat da dya alalaki ang makisiningad ka kanino rin? Nalabit nga agimimon. Anya? Anya ko matirumbang nga pagimunan na. Ket agpagayam kami lang mat kanino rin. Pasensya kan, Alan. Ngam di ka pala kaya takasarita ita. Pangaasim, taagawid kan. Pangasim, agsarita ta ka ma. Awan amo karason tapno liklikan nak. Pasensya kan. Ngam adda man ang jak kayat nga inaramid mo kan ni Walek. Di ka di manan may papaniti speaker da dya bulsak. Di ka man tanagan. Gumata nga klangan iti sukat na. O repay gaburak na dya iti speaker no kayat na. Anya, mangmangag mo ka di dagita nga ibagbagam, Alan? Apay ka di apagpupudutam di tao. Idin to tawan mo tiyar aramidan na kan kaamadi. Kaputa agi mo na kenkwana. Ay, ayatan ka ngamin onay. Diya kayat na makisiningad ka kenkwana. Di mat imbagakkan ka nga awan rumbang apagimunam, gaputa awan mo't relasyon ta. Kan may sa, agpagayam kami lang kaniwalek. Dakas ka di no makipagayam akan kwa na. No rin? Pasensya ka na talaga. Ngam saan pa'y ko mga itati panagsarita ta. Nakapanaw ka din ni Alan, no rin iha. Wen, mama, pasensya laangan. Talaga ngamin ajak kayat ti inaramid na. Saan nga tangad adda ariribukan na ni Walek, itikas dyan nga impakitam kan kwa na? Saan mat siguro, mama? Imbagak laang matipod no marikriknak. Adakan kwanan, no agsakit tinakam na kanya. Ang agan anad kamutlat ta, iha. Amangan kit di no agaramid iti saan anasayaat. Gaputa saan mo akayat akasarita. Bayan nyo, mama. Kasaritak tumatlaang. Ngam saan pa'y nga ita. Talaga nga na nasakit tinakam ko itikas di nga inaramid na. Pagayam ko ni Walek. Iso adyak kayat nga adamang paspasakit itirik nana. Adakan ka day iha. Basta ti makunak ket agan anad ka kuma akanayon. Dito igayam ti pagkankantaan na itabulsag pare rin. Talaga na ilat ti lobo nga. Wan. Dito iti maysa, kadag iti gig na. Ada set na dito'y, basta Merkulis ti Rabi. Nagagat nga rod. Lilibak matin kwa na ah. Kaslasan na mabambanog. Agmasahi iti aldaw. Kalpasan na. Agkantapay iti Rabi eh. Nagagat na talaga. Umay kakit din. Tagurder tan. Sana ba tao ti pagtatakan tayo ti oras. Parba mo din. Da ito'y tirigat na. Nagrigat ti agiuray iti taksi. Iti kastoy nga oras. Ay, sayang. Sana nagbiyahe tayo barkada ka taxi driver ita. Kumusta ka, Walek? Kahit mo kanita, tulod ka di balayo. Sino ka? Kasla da ito'y jay lalaki apagayam ni Norin. Siyak ni Alan. Ti pagayam ni Norin. Kahit ko ngamin ti bumawikan ka. Kahit ko ti agkid daw iti pamakawan. Gapo ka rin iti saan na nasayat nga naramid ko. Ha? Kwa? Di kagdanag.
Nasaya at intensyon ko. Kat sa pala ko ma, tamamati ka kanyak. Dito yung timbagam nga address, Walek. Ada ka na mismo diti batog ti agdan. Agyaman nakalan. Atoy, pletek. Itadkun kan ka. Isumat lang ag pletek no nagtaksiak. Saanan pare, idulin mo na ita. Pag pletem ton na ita, iti taksi into naglogan ka. Oh, nalokatan tiri daw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman nga rod pare. Sige. Agan-anad ka itidalan mo nga agawid. Nawan anyaman na pare. Sa pala ko ma, tagbalinta na singad nga gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas anapuluan. Nasinaw, apanagaya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Alan nga agsarsarita da Walek ken Norin. Ket nagimon daytoy. Gapoy ti dayta, adda nabukal a plano ni Alan, akayat nang ipatungpal. Iti may sa aparbangon, marigatan ni Walek ang makalugan iti taksi. Ket dimteng ni Alan, ket injaya na ti panangitulod na kan ni Walek iti balayda. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta iti alawas na pauluan. Nasinaw, apanagaya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dito yung timbagam nga address, Walek. Ada ka na mismo diti batog ti agdan. Agyaman nakalan. Adto ti pletek. Itad kun kan ka. Sumot lang ag pletek no nagtaksi ako ma. Saanan pare, idolin mo na ita. Pag pletem to niti taksi da ita, into naglogan ka. Oh, nelokatan tiri daw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman nga rod pare. Sige, agan-anad kay ti dalan mo nga agawid. Awanan niya na pare. Sa pala ko matagbalinta na sigad nga gayam. Sige, patuloy kon. Rog-rogi pa lang na ito eh. Agsaga na kakanyak, Walek. Di mo amo na niya ti kabalak ng aramidan. Ipagarop mo siguro, apod no anasaya atakin ka. Pues, nagkamali ka. Sana kasken ka lang ti mga gaw kanyak kanino rin. Malasumrek ka na nako. Naglamok ti panawon ita. Agyaman nanang. Mabit laeng. Mangipapudotak iti danom taghatas ka. Sige man nga rod nanang. Ay na. Narigatan ak ngamin ang naglugan iti taksi. Iso aparbangon na nakaawidak. Naimbag man, tadamo latak si analuganam. Saan atak si Dayjay nanang? Lugan ni Alan. Jay ngay nang dadalit speaker ko, apagayam ni Norin. Anya? Intulod na ka, kalpasan ti madi nga inaramid na. Agkad-kadak ko man, nanang. Ngamawan mo't ngamin maparak a taksi. Ay, maditag parparik na kanya kanak ko. Iso nga inton maminsan, saan kan ang makiluglugan pa ikan ko ana? Ha? Sige, nanang. Tungpalak day tabilin nyo. Anya ka dia talaga ti plano, pari Alan. Apay ako nam nga intulod mo tayo di awalik iji balay day di parbangon. Simingpat ka din kan kwa na, ha? Anya? Saan ak to Apolos sumingpet ken kwa na? Adala planok akayat kong ipatungpal.
Isama sa po na maalak ti simpatsya na. Anya dayta? Basta. Mamam tumot lang. Ngayon saan pa nga ita. Malaki din, mga tan. Kalpasan na, agsublitan iti opisina. Ang mga agsubli iti ni mami, kat pungtan na ta, no di ta malpas nagti papaaramid na. Sige nga, Rod. Ngam sapay la ko ma. Tasaan manin akalukwan ti plan-plan mo nga aramidan. Kaputa amang ano day, takid di pa kaisagma kam. Ay na. Nag-sweet kayo, matan. Ha? Sige panawan kayo pa dito ay. Inakman matmang sapol iti ka-date ko. Alaing ka nga, Rodan. Lalaing ang ti agsapol. Enjoy! Ay na. Sutila talaga day di agayem mo, love. Talaga asutil ni Dina, love. Namket di, nasimpot day jay. Nasaya at apagayam. Gusto ka. Agpada kayo anasingpat. Kan nasaya at tao. Isu nga inot anat nagtiriknakkan ka. Wallet. Ket agyaman nak Gaputa inayat nak. Itilagsid ti kastoy akasasaad ko. Inayat ka, gaputa nasaya at ka at tao. Saan ano patag kanyak ti pakapilawang? Ay ayatan ka, ket ikarik asyak ti agbalin amatam. Agyaman na unay kan ka. Gaputa na darisay ti panagayat mo kanyak, Norin. Ikarik, si kalaang ti ayatak nga uray ado ti pakaublagak. Agkariak manan kan ka. Aramidak ti amin akabaalak. Tapno mapanak nakaka nga oray kastoy ti kasasaad ko. At damot latta dagiti kabaalak nga aramidan. Kabaalak mat ti mga aramid iti pamuspusan. Tapno matong palta dagiti arapaap ta iti biyag. Naggasat ka talaga, ading Walek. Ala, ilibre ka ita. Di na kun pasablugan pa Manong Manuel. Nay, saan ka pasablugan, ading ko? Pudnumay na nagasat ka. Malaksid anapintas kan bak ng tinobyam. Ada pa yan na ipatakder mo ang negosyo. Tinigosyok. Nabayagan nga inarapaap ko dayjay. Kahit pagyamanak mat. Gapot ayin tulok ti Diyos, ang maipatakdar ko dayjay ang mini grocery. At adamanan, ang nagarapaapak, idi inaklunak ni Norin. Kat pulos adyak in pagarop, ang maayat nakmot ni Norin, itilaksid ti kasasaad ko. Anya, kunak man no, okay kayon kada Norin, Alan. Apay mo tanong kasta ti bagbagam ngay. Kun kunak lang na jay, pare rin. Inaramid ko tikas jay, tapno maalak ti simpatyada adwa. Kampay idi. Makisiningidak iti da jay abulsag, tapno saan nga agatap kanyak ni Norin. Anya ko mga ruti kayat mong aramidan, Abir. Ipatungpal ko ti sigod a planok. Dadaelak da jay awalek iti imatang ni Norin. Katno jak maaramid da ita. Dokutek langan ni Norin tapno mapilitan na makikalay sa kanyak. Anya. Saan anala kang aramidan dayta, pare Alan? Agpanunot ka kuma. Saan mo kumaadadaulan ti biyag mo? Gapulang iti dakas agagam mo. Namin ano na kan abinagbagaan ni mami, may papaniti dayta. Pangasim at adumngag ka kumamot. Agpanunot ka. Basta. Awan makalapad kanyak. No nyaman di kahit kong aramidan. Di may bagbaga ka ni mami dahil planok, ha? Ah, Laglagi pa, nga da sakit na iti puso. Basol mo, na da mapasamakin ko na adakas, na ipulong nakin ko na. anya. At iti merienda, Norin. Walek. Agyamanak, Nana Mila. Agrubwat kayo nanang. At dapapanan tayo intun madamdama. Apay, sa dino ti papanan tayo, anak ko. Basta,
Makita yung tulatan, intun makadanon tayo jay. Uray siyak, jak matlaang amuno sa dino ti papanan tayo, Nana Mila. Masorpresa tayon samot, Nana. Alang arod, ag merienda kayo tagrubwatak. Kaya't ko amaamuan no sa dino, ti papanan tayo. Anya ti kunam, no riniha? Ada negosyo ni Walik amini grocery ken massage clinic? Wan, Mama. Naragsakak para kan kuana. Gaputa uray kasjay ti kasasaad na. Amuna apasayaatan ti biyag na. Husto ka, iha. Ket, anya ti plano yo ita? Agkasar kayo kuman. Tapno maawer ko pa'y mat. Dagiti agbalin nga apukok. Dumtang tulat ta day ta abanag, Mama. Ibagbaga ni Walek kanyak day ta. Ngam kunak asaan pa'y nga ita. Agor nung kami pa'y nga umuna, sakbay aser kan mi day ta abanag. Mayat day ta kapanunutam, iha. Ngam diyo ko man ibaybayag. Magagaran ako na makakita ka dagiti agbalin nga apukok. Anya ka din day tang ibagbagam alan? Saan ang maaramid ni Walek kanyak ti kasta? Ay ayatan nak, marikrik nak day ta. Mamati ka kumakanyak no rin. Am-amo ni mami ni Mrs. Cross. Imposible nga agulbod kan kuha na day jay. Kaya't ko mapanagnakan day tang ibagbagam. Kaya't ko makasarita ti ibagbagam ang Mrs. Cruz, itamat laang. Sige, sumurot ka kanyak tapnong may patungpal kon tinabayag na plano ko. Anya alan, mabalin ka di ako yugan nak amapan makisarita ka ni Mrs. Cruz, itamat laang. Sige, agrubot ka, takuyugan ka. Mapanak na kam ti ibagbagak a sugar mami ni Walik da ang Mrs. Cross. Iso anad daan iti negosyo. Saan akabala ni Walik ti mangipatak dari ti kas di negosyo? No tilang panagmasmasahin na ti trabaho na. Ha? Apay, saan mo ka di panunot daytan no rin? Ala, Intan, kaya't ko ang makasarita day ta a sugar mami ni Walek nga ibagbagam. Kat oras ang mapanagnakak, apod no dagiti ibagbagam. Lipatag aminan nga arapaap mi adwa. Tita Tanya, mabalin ka di ang makasarita ni Norin. Ada ka di? Ay, awan ni no rin ita. Ada na pananda ka ni Alan. Ada ka no napatag ang maamuan ni Norin. Anya? Ay, saan arumbang a pinalubusan yun ni Norin, tita? Dakas ti plano ni Alan kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan ren. Binagbaga ak mo ti kayim ko. Ngam talaga anatangkan ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. Kayat na kano nga ikasar ni Norin. Anyamot ng tikas to ang mapaspasamak, nanang. Kunak no awanan ti parikot. Kunak no pud no ang nagbalbaliw di tarato na jay nga alan kanyak. Ngam apay nga inaramid na tikas jay. Sa dino tinangipananak ni Norin. Agkalma ka lang, anak ko. Umay ka. Agkadaragtakit ti. Patyag ang maurnos tumit laang ti amin. Saan langan nga kamkamali de di a tao. Iti kanito nga dadakas nga ramidan na kanino rin. Agalwad kanyak ti awanan bain. Anya ka din dayto nga aramidam alan. Apa niya pupok na kiti dayto asiled. Anya ti masapol mo kanyak. Pangaasim. Palubusan na kun nga gawid. Siguradong agdandanagan ita ni mama. Inalampay ti cellphone ko. Aguli makan. Umanugot kalangan na makikalay sa kanyak tapno malpasan da ito eh. Nupod numat lang nga ay ayatan nak, Alan. Pangaasim tawaya-wayaan na kun. Awanan ba inday nga, Alan? Kaya't na kami apagsinaan ka ni Walek. Ngam saan to mapasamak day ta? Gaputan nila ang Walek ti ay ayat, mama. Ala, agin na nakapay no rin. Kalpasan na. Mapantay jay presinto. Agdarom ta. Saanan, mama? Nagpakpakaasi ti ina na asaan ako nagdarom. Saan arumbang tikas jay nga inaramid na? No siyak, kayat ko nga idarom day jay nga alan.
Agyaman ak takin na sarita dak, Ma'am Tanya. Nagpuskol mo't ti Rupa managparang kanyak. Kalpasan tikas jay nga inaramid mo iti anak ko. Pakawanan dak ko, Ma'am. Nakulapan lang ti panunot ko. Isa na aramid ko tikas jay. Anya nga ron ti kayat mo ama pasamak. Baybayan milatan tikas jay nga inaramid mo. Pakawanan dakon, Ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabaludak. Diyak kaya't ang mapasamak tikas ta. Pinanunot mo kumadagita, sakbay ang nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulitak tagkid daw iti pamakawan, Ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit tikas jay nga inaramid ko? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Nasinaw a panagaya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impatungpal ni Alan tinangisit a plano na kanino rin, ngam saan ang nagbaligi daytoy. Nagkidaw nga ron daytoy iti pamakawan, iti inanino rin. Gapu iti naramid na apanang dukot, iti balasang. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pakawanan dak ko, Ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabaludak. Diyak kaya't ang mapasamak tikas ta. Pinanunot mo kumadagita, sakbay ang nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulitak tagkid daw iti pamakawan, Ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit tikas jay nga inaramid ko? Nasaya at mat. Tawan da kas na inaramid na diyang alan kan ka. Love, Jack lakid di mapakawan no bilang laang. Wan nga rod, love. Ngampatsyat, at dalat tapay mo't kinaimbag iti puso na. Tano awan, sigurado a pinagaramidan na kun iti dakas. Wan mat kit di ah. Talaga siguro, nga ayatan na ka. Isuan na aramid na tikas jay. Ngam ba nagasaan mo tarumbang? Ala, agpag na pagnata nga ro diti parke. Kalpasan na. Intanto manan mangan iti paborito ta a restaurant. Kaya't ko alipatan ti kasjay ang napasama kanyak, love. O sige, agrelax takit di. Anya ti plano mita, pare Alan? Mababay na tikas yung inaramid ko, pare rin. Kasla jakon kaya't ti agnaed iti bagyo. Saan kamot ngamin adim nga iti pamagbaga? Anya nga ita? Ngam nagkid daw kakadin iti pamakawan kanino rin, kanti na. Wen, inaramid ko dayta. Ngam nadlaw ko ang sakit latta tinakam da kanyak. Maawatak matkit di. Rumbang laang ang maawatam ida. Kan mapan kamot laang agkid daw iti pamakawan kaniwalek. Adumot laang dagiti kalukwan nga inararamid mo kunkwana. Kasla mabainak mat. Mabalin ka di ako yung anak. Nakarkaro anak kababain, no saan ka mapan agkid daw iti pamakawan kunkwana. Hala, kuyugan kanto amapan iti ayan na. Masapol ang makapagsarita kayo. Adtuyon ti kape manak ko. Agkape-kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan ta. Agyaman ak nanang. Agday of akman mo't ita. Intun bigat manan ti panagtrabaho. Ay katwa na anak ko. Madibot laang no puro trabaho tas asikaswam. Aginanaka mo tas agpaminsan. Ada ka dinamnaman yung abisita ita, nanang? Awan mat. Dito'y kalaang Inakitaan no asino ti agtuktok to. Sige lang, nanang. Ingkay kitaan.
Amangan mat, no napatag tigagara da. Awan samat ti tao di ti balay da. Itay pa'y ngagtok-tok-tok ta. Awan mat umay mangilo ka titiri daw da. Urayan talaang amangan mo't no adar aramidon da. Iso asaan da ang mailukat at agos. Daytan. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Walek? Ay, wan. Adda ni Walek ita, Barok. Day off na ngamin. Apay. Anya tigagara yu iti anak ko. Kwa, nana. Adala ko man napatag nga ibagak. No, mabalin. Sige. Umay kayo. Sumrag kayo. Adda di taunag ti anak ko. Agkap-kape. Yaman kami, no. Awan anyaman na, anak. Ay, Walek, adda bisitam. Gagayim mun samot ida. Mala, agtugaw kayo. Mabiit lang tainak mang alay ti pagsasangwan nyo. Asino kayo? Ken, anya ti masapul yo kanyak? Siyak ni Rindel, Walik. Dahil ngay may sakadag iti client mo. Ha? Apay nga da kayo dito balay? Agpa-home service kayo kadimanen? Saan pa'y? Ngam, kinuyog ko ni Alan na gayam ko. Nga umay makisarita kan ka. Anya? Agayam kayo kan ni Alan? Walek. Agayam kami. Nagpakuyo ka kinkuha na ita. Gaputa kayat ka makasarita. O manugot ka kaday ang makisarita kanyak. Ha? Walek. Oh, friend, kumusta kan? Among, nagdanagak, idinamwak tinapasamak kan ka. Okay, di na, friend. Kasi ti Diyos, awan mo't ti madi nga inaramid kanyak ni Alan. Ipilit na lang aming nga iso ti aklunak. Iso kano ti ayatak asaan kat aniwalek. Iso kano ti pakikalay saak. Anya? Naimbaglakit din. Tadim ngag idi nagpakpakaasi akken kuana. Uray kas kasano. Adamot lata kinaimbag iti puso na. Nga uray kas jay ti ugali na. Naimbag takas talahan ti naramid na kan ka. Kat, indarum yu ko man tapno sigurado adinan ton ulitan. Saanan, friend? Patsyak asan namat siguro nga ulitan ti kas jay nga inaramid na. Pagkunaam nga friend. Nagpakpakaasi ngamin, asaan kami lakuman nga agdarom. Gaputa ang mga nusumro ti sakit ti puso ti inana, numaamuan na dagiti kalukwan nga inararamid na. Sir Alan, ibaga mo noon yati kayat mong ibaga. At dapay ngamin napatag nga ramidag. Walek. Amok ang nasakit tinakam mo. Gapoy ti panang dukot ko kanino rin. Tanya ko matinamnamaam amariknak. Wan, amok abaknang ka. Ngamsaan nga amin kat magatang ti kwartam. Amok na ta? Ada kita ditoy. Gaputa kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Iti kas niya naramid ko. Kan saan lang na ta? Agkidawak matan iti pamakawan. Gabo ka iti ado akalukwan ngayon naramid ko ken kay iti kalabas. Napuno ka kadi iti dahita nga ibagbagam. Walek. Kat, ato yo. So katak ti baston mo at tinukol ko. Anya? Si kagayam tinangtukol iti baston ko. Iswa sa anak kapan adagos iti sumaruno a pagkantaak. Aklo na siyak din ang aramid iti dayjay. Isa sukatak. Kat sa pala ko mata mapakawanak. Gapo iti sana nasayaan nga inararamid ko ken ka. Parialan, dadamagakan ka. Kat ibagam ko matipod no. Anya dita, pare rin. Nadlaw ko. Kat sabali ti panagis-isam mo itay kan ni Walek. Gapo ka di, tad di na ka makita. Kat kasya mo ti aramidam.
Pasensyakan pare ren, ha? Ngam talaga jak mapilit ti bagik ngagbalin anasayaat iti dadya walek. Ay ayatak nino rin? Ket jak to ipalubos nga agawon na kanyak. Anya ko mati aramidom. Kano agayan ayat dan kanino rin. Kasano ko mangay nga agawom. No saan ko maadimteng ni walek iti biyag nino rin, siyak kumati inayat na. Masapol nga ginadayo da. Masapol asyak mo't lang ti pagtinagan nino rin. Nukasta, saan ka anapod no kadagiti impakpakitam ka ni Walek? Kas na kon, jak mapilit ti bagik ngagbalin anasayaat iti dadya awalek. Tulungan akman kit di. Kayat ko ngay patungpal ti planok. Ay, diyak kayat. Di nakiramraman iti kalukwam. Anya ngay best friend. Nakasagana ka ka din? Agawid tan. Masapata ita ang makaawid. Gaputa aldaw ti duty tan. Wan nga rod, adapay gundaway mi kaniwalek ang mapan at dinner. Ay, wan gayam, mapantayo ka no. Oh? Awisan ka kano. Katuan day talagayam. Sa anak nga umat atras iti grasya. Malarod, agrobot kan tapno makapantamutan. Sigurado nga agururayan ni Walek iti sigod a pagsarsarakan mi. Mabit lang Inakalaan ti bag ko, friend. Urayan naklatan dito Si kamot gaya Manuel Barok. Apay, adda ka din napatag nga ibagam. Dagas kumaniwalek na namila. Adang amin home service mi ita amalam. Mapan kami payag masahe, sakbaya mapan agkantay ti restaurant. Anya, kat no saan mo't anagaw-awid dito'y palay. Kunak ano nagdiretson iti pagkankantaan na. Anya? No kasta, saan anagawid iti balayaw na na? Saan, Barok? Apay, anya nga minti ko na aya. Imbaga na ngamin nga umay ko dagasan diti balayaw. Gaputa umay kanupay maturog, gaputa maditirik na na. Iso nagpakada nga agawid pa ilaay. Anya, saan anagaw-awid dito'y balay ti anak ko, Barok? Sa dino nga tangarudin nga itayan tigayim ko na na. Sapay jak makontak ti cellphone na. Itay pay nga awagak. Anya, ay apay ngay ngatan. Anya ngatan tinapagtengjay anak ko. Agkalma kayo lang, nana. Ang mga nadalang nakataktakan na. Padasag nga awagan ni Norain. Waring ammo na ti ayan tigayim ko. Apay ngay. Awan mat ni Walek dito'y restaurant nagtulagan nyo ako na, Norin. Ay, may saurastan nga gururay dito'y. Jack mo't narod amo. Sapay Jack maawagan ti cellphone na. Ha? Ni Manuel, mabit lang kasong bata. Hello, Manuel? Hello, Norain. Kadwayo ka di ita ni Walek. Ha? No kadwayo ita. Pangasim ko matay bagam ngay lukat na ti cellphone na. Tapno maawagan may. Madanagan ni Nana Mila. Saan may akadwa ni Walek? Kinapudno na. Ur-urayan mi mat. Gaputa adda tulagan mi awangan kami dito restaurant ita arabi Anya, sa dino nga runan ti ayan ti kayem ka. Ket nawan mo diti balay da. Kasano harod na itan? Sa dino ti ayan na. Anya ka din dito anang iramramanong kanyak. Alan, indun ko ang duwa ta mabalod. Saan to mapasamak da ita, pari ren? Agsaga na kakiti. Madamdama lang, makariingan da ita nga wanan bain. Anya nga mina talaga ti kayat mong aramido na ya. Kaya't ko mapukaw iti dalan ko da ita tao. Ngam sana mapasamak da ita, no jak aramiden ti kastoy. Ala, omengan, saan tan nga uray na makariing? Panawan talatan ditoy. Anya? Sana puno na ito
Sana maaramid ni Walik kanya ti kastoy. Apay, no rin iha. Apay ngagsangsangit ka. Nag-text ni Walik, mama. Kuna naalipatag ka nun. Napukaw ka nun ti panagayat na kanya. Anya, apay, kasano na pasamak dayta? Number na tinag-text, mama. Kuna naakalpasan na mabasak ti text na. Saan ko na makontak? Nagsakit, mama. Nagtalag ka nagayatak kan kwa na. Kalpasan na. Kastoy lagayam ti aramidan na. Manipod ita. Kagurgura ko ni Walik, mama. Awan mo't gayam kinapudno dagiti karina kanya. Agkalma ka kumaiha. Masapul ang mapanagnagan tayo day tabanag. At to'y na rin, sabong kan chocolates para ken ka. Sapel ako mata sa anak ama kasi nga. Agyaman nakalan. Kat di ka madanagan. Saan ka makasi nga kanyak? No kayat mo, agsarasarita ta nga uray agmalmalam. Ay, agyamanak no rin. Kat ikarik, liw-liwain ka. Di kanto panawan. Akasi tinaramid da dya Walik. Di mon ipalagip da dya Walik. Gapota manipod ita. Kagurgura kung da dya at tao. Anya, kagurgura mo ni Walik? Apay ang kagurgura mon? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o taalawas ang napaulwan. Nasinaw, apa nagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.